umgubho wenkosi uMzilikazi uyadlondlobala uyakhula kakhulu emhlahlandlela bese ubhekile ayinathi lapha eUK hayi besinawo nje sibonge kakhulu ukuthi belizile lina ngokubuka kwenu umgubho wenkosi uMzilikazi kufika mcabango bani kini ngawo lo mgubho ngiyabonga kakhulu nxa ngikhangela ngomgubho kaNkosi uMzilikazi omunye waqoqa isizwe lesi esethu saba lokho esikho khona esesilokho esitshengisa ukuthi siyaziqhenya ngalokho esikho khona nginanzelela ukuthi umkhulu umsebenzi wenziwa nguMzilikazi nginanzelela ukuthi wayemkhulu kakhulu uMzilikazi ufaniswa lazo izindlovu zona lezi kade ngikhuluma ngazo ukuthi umsebenzi wenziwe omkhulu kodwa ngibe sembuya ke khathesi njengoba simcelebrate njalo unanzelela ukuthi ucelebratiwe eUSA ucelebratiwe eZimbabwe ucelebratiwe UAE eDubai ucelebratiwe Australia recently and kuzaqhubeka ku celebratewa ezindaweni ezitshiyeneyo unanzelela ukuthi kutshengisa ukuthi isizwe sikaMzilikazi siphumile sahamba saba sendaweni ezitshiyeneyo ngezizathu ezitshiyeneyo futhi ezinye ngezinhle ezinye ziyabahlukumeza emoyeni yabo kodwa abantu baphumile kodwa okuhle kakhulu ukuthi uMzilikazi kaphelelanga lapha esichiya emhlabeni kodwa lakhathesa umoya wakhe nanko usuqhubeka susakha futhi isizwe ngendlela ephezulu kakhulu ngoba konke lapha nxa siphembe indlela sisithi celebrate inkosi uMzilikazi azibuyele emasisweni ngitsho ukuthi hayi kade sazisabuya sazilinda ukuthi zibuyele emasisweni sesizilanda kodwa kuyinto enhle kakhulu ngoba nginanzelela ukuthi abantu sebetshengisa ukuthi hayi uMzilikazi wayemkhulu and siyakhothamela imisebenzi ayenzayo so ngibonile i-turn out well lapha eUK ibinkulu kakhulu ibinhle kakhulu abantu bebuyile bevunulile bejabulile bethokoze kakhulu ngibonile eZimbabwe futhi abantu bebanengi kakhulu ngibona ngathi ama numbers wonke lawa ngabreak ama record asikaze siwachaya ama numbers wona la UK asikazwachaya eZimbabwe asikazwachaya konke even eUAE eAustralia ngibona ngathi ama numbers abo alokhe eraise significant alokhe eraise significantly so nanzelela ukuthi khona ukuthana kutshengisa amandla kaMzilikazi uMzilikazi wahlanyela intanga intanga leyana isihlahla asosihlahla nje kodwa isihlahla somkhomo sikhulu kakhulu ungasiyeyisa nxa usibona sisahluma sisincane kodwa nxa usibona nansi embona ngathi labantu bayasibona ukuthi isihlahla lesi sikhulu singasiyeyisi singasiteleli asisihlakulele nini asisithelelele nini mbona ngathi lokho esikubona khathesi asikaboni lutho isizwe sesakhana sesibumbana njengoba besitsho ukuthi ubuntu bethu yiso isintu sethu uzabona the more celebrate siba ngcono in terms of ukwenza izinto zethu and ngeculture mbona ngathi singadevelopa izinto eziningi because sithi we are now developing culturally ngoba iculture yethu ibilakho konke okade kusiphilisa singabantu so nxa sibuyela siziphatha ngendlela uMzilikazi kaMashobane ayesikhalela ukuthi siziphathe ngayo mbone ngathi konke lokho ukusikhalisayo kunye mbone ngathi ngako usikhalisa ngendlela esiziphatha ngayo uMzilikazi ayefisa ukuthi siziphathe ngayo konke okunye ngabe kusihlupha ukuthi asiphilisane ngendlela okumele siphilisane ngayo uzabona lokho ukucicha uzalokho ukucicha sibuyele esintwini sibuyele ebuntwini bethu sibuyele ezifisweni zakhe uMzilikazi so mbone ngathi imicimbi yonke leyi ayiyenzi kuphela culturally kumba isikhulisi kuphela culturally kodwa sinikeza ama economic activity opportunities zananzelela khona pe UK abantu bebeshowcase izinto zabo abanye bethengisa abanye benetworker betshintshana ama numbers betshintshana ukuthi singasebenzisana sonke kade ngithi ngikhuluma
ngokuthi omunye ulezivalo omunye ulezigubhu kodwa omunye ufuna izivalo kumbe omunye ufuna izigubhu abantu they get that opportunity ukuthi behlangana njengakhona lapha e-UK lasemazweni nje amanye ngathi ngifika ngezwe abanye bekhala ngama-shift ukuthi nanka ama-shift esibulala kodwa ngibe senginanzelela ukuthi those opportunities ukuthi abantu bebuye behleke bedle ngoludala becule bekhumbule ukuthi bangobani kuyababisela ngoba these days kulama issues to do with psychological issues mental health omunye umuntu khona phana uyabomsize kakhulu ukuthi afike khona phana omunye uthola ukuthi becabanga ukuthi hayi mina impilo yami sendela kodwa efika khona phana bese bonke there's a lot that I can give empilweni leyo kusabalulekile ukuthi ngibe khona so ngibona ngathi ngamafeature uzangincedisa nxa kuyabe kukhona mhlambe engathintanga khona but ngibona ngathi imicimbi leyo iyasakha isizwe ngendlela umzilikazi ayefisa ukuthi sakhiwe ngayo. Hayi kuhle kakhulu ngibona likuchaze ngendlela enhle kakhulu kodwa ke njengoba nje kuyizinto umgubho ozoqhubeka ngeminyaka libone ngathi singenzani kakhulu lana e-UK okuyikho singakwenza ukuthi ukukhule futhi ngoba abantu baningi kakhulu la ukuthi uma bengabuya bonke noma nje angazi ngithi i1/10 or whatever ngagcwala indawo enkulu kakhulu so singenzani ukuze abantu bebuye bezibandakanye emgubheni wenkosi. Ngibona ngathi lisenyaweni oluhle mina ngoba nxa sikhangela khathesi sicompare ngengeza uchairman ekhuluma kwenye think ebonga lapha nomsebenzi wenzakala omuhle watsho yena ukuthi thina vele besingakhangelele maybe 1000 abantu or 800 ikolibona lewo libe ngakayana kodwa samanga nasibona 2000 plus okutshengisa ukuthi kukhona okuhle okwenzakaleyo kukhona okuhle elikwenzileyo ongakuthi mina ngikwazi ukuthi lensele kodwa lingaqhubeka linyathela khona lapha ngade linyathele khona lisenza lokho elikwenzileyo umnyaka nalowo esidlula kiyo kumbe sikuwona lo mbone ngathi kungenza kube kuhle singabe siupackage ngendlela kodwa isiqokoqela sendaba ekukhumbula ukuthi silandeni emcimbini enje silanda ukuzokhumbula lapho esivela khona silanda ukuzocelebrate inkosi umzilikazi silanda ukuzophilisana sisizwe sibonane abanye dala sagcina nokubonana sitama 25 years singabonani khona ukukhana kwaziwe kakhulu ngingabuye mina ngingudakamela le ndaba zami zenkaya so sengi-address indaba zami zenkaya ngingabuye ngingunkala sengi-address indaba zomuzi wami konkala ngingabuye ngingu-chairman sengi-address indaba zami zakoSibanda so sibe kwazi ukuthi sonke silenhlupho zethu kodwa size lapha ngendoda enye enkulu kakhulu eyakha isizwe lesi esikamzilikazi so ngibona ngathi ngamafitshane singaqhubeka sikufake ngohlobo lona lolu sizikhumbuze ukuthi kungani sisenza lokho esikwenzayo sikwenzela mina yini sikwenzela wena yini kodwa sibe kwazi ukuthi sizenzela sonke so find that common cause that common goal sibe le objective efanayo ukuthi sizo celebrate umzilikazi kodwa sizivuselela sizihlakulele ngibona ngathi yumquba wethu ukuthi sizikhumbuze ukuthi singobani owakodakamela siza kubona owawonkala siza kubona kodwa sihlangane ngomzilikazi. Okay.